ñachu kashkankiche saludaykamayki kay wawqichayki Edgar Belito papicha corazón. Ñuqallapas kay invitaykamuchkankichik kay domingo 3 de abril tukaykunanchipaq tumaykunanchipaq kay local Angaraespi. El gran reto entre Jarjaria, Condenado, Herri, Chikchi, pues estarán enfrentándose los tres maestros y ñuqata chaynatam kay wawqipanichayki que turichayki ñuqa tukaykuchkasa kay arpachata paykunapas chakichanman hina riki tukaykuchkasa chaypinan tupaykusunchik wawqipanichaykuna tu amigo papicha corazón así estará tocando.